3, 2, 1. پروانه‌وار میچرخی به درازم میزنی از عاشقی نمیترسی شنیدم زیبایی اون میبینی روی نشینی؟ نه نمیبینی اون یه چیز دیگه جون بیشتر بهت میده یه جونی بهت میده ها پارت دوم شنگوله آباد بریم. شنگوله آباد چه اسم گذاشتم بچه ها؟ به دلایلاتی تصویر نداریم بچه ها. دوستان ترکی حرف میزنن من دیگه من شما را به فارسی حرف زدن دعوت میکنم وگرنه از دنیا خارج میشه. آقا یه جا بیاید بسازید. خفه شده دیره. آقا بیا. آره آقا بیا. من اینجا یه دونه انباری میسازم. اینجا کاملا باید خودم بسازم. آرمین برو چوب بکن. باید چوب بکنی. باید چوب بکنی. اگه نکنی میکشم تا. Sen nokta var da kır. Sen şancı da. Bizim son bir düzünden bir de. Bir saniye. منو میزنی؟ Ne yapayım ha? کجا رفت؟ Erdem ne diyor abi? کجا میگه؟ چی میگه؟ چی میگه؟ تو اینجا چی میگی؟ Bilmem. اینجا چی میگی؟ ریز اینجا تو چی میگی؟ منو نظر منو نکشمش دیگه. باید فارسی حرف بزن. Kaç baş aymayı. تو باید بزن. وای باید فارسی حرف بزنی. خب حالا اوکی همین چوتی استیزن آرتین ای خدا اینجا رو انباری باید خودم بسازم. اینجا رو من باید خودم بسازم. ای بابا بچه نمیتونی منو بزنی. بیا بیاریم اتاق. نمیتونی منو بزنی بزمکه. خب بچه ها نه آرت فرندلی فایر رو بستم جیست. من بذار اگه بتونم یه دونه واسه خودم اسکین درست کنم این کرکتر. بعد من از بچه Bitti başarsın ehliliği. Zaten nefesim geldi. Video kalktı.
سلام Geldim. Lütfen kafe şudarım video mu için? Nordam. Xoda lanet et gülüm. Ha? Abi öyle kum yok koymuşum ben. Videoya. Özüne kum yok koymuş. Ağa ki? Ki önce gozaştım havası bana sualı. Sefi sen koymuşsun. Ben ne zoştum? Ne ben dolaştım? Ben aymadan bir an pas. Çok koymuş. Yarı kasam xordi. Ben de ben vereceğim. Yarı kohorte git. Anne. Ha? Artı 7 çanta. Baba onları destez onca abade şurada. Ateş şurada. Arı. Manam. Ey xoda önçere mezdi şöyle xarab. سلام این فیلم هم میگیره Gözlerini bir... از ما Şöyle. از ما Bir میگیره şöyle yakma. This is my power. اینو میگیره یا من هم نشون میده Ne fakat xodum. من نشون نمیده Nope. Getirelim sen bunu. منم وارد میشم خیلی میخورم چه تفاهمی؟ با هم میخوری Hem. Emi yazımda dipten bunun bir şey kaçmıştı. Farsi Ben de bir harf. daha Farsi doğru harf bezem. söyleyeyim. Farsi harf. این کدومی Zuri zuri zuri. دوری کی زد Ben zuriyim ben. Emmem zet. من تو زدی Ne emme yemin zet. Ben çok zuriyim ben zuriyim. Zuri. نمیدونم به دوری رفت ولی انصراف میدم میگه امیر Fars. ها Meşemi. زاری من O bağları bezarım bağları bezarım. Oh. Huy huy. به من چیه؟ لباس میدین به من یه دونه لباس بده Tirgum. Ha benim özümün yakın mı sana verecekti de. Ben خودم به زور لباسای آهنی تنم. Ducuğa آره نگاه sen ona tak mısın? من گوشم Emi. Yine ama. Vay. Ha. Şey yok. بچه بیا یه کاری کنیم این غار اینجا غار است اینجا رو من دارم تمیز کاریش اوی حواسم نبود با آهنی میکندم Cabi Emi. چه خونی چیز داریم Cabi Emi kötü yansıtında. آدم کوچکه ببینم این چیه Ha. من سخت کن Celal atom yansıtında. اون میمیدیم روی اون بشینی یا نه 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 نمیمیری 17 dedi gez. جون بیشتر بهت میده یه جونی بهت میده ها آتین برو یه بری منم بفهمم آرتین جان عزیزم داداش این چیه اینجا زدی Aa onun size khası. Ee, O size bir daha siyah koy. آخه من نمیدونم ne olur Bak şimdi. چی Siyah var mıydı? Bak siyah var. Bezar. Bak. Mahallede dedim çıkıyorsa çıktı yazık yok oldu. بگیرم ne olur بچه ها بیای یه دقیقه بچه ها بیای بچه ها بیای Emi çıkıyor üstüne. ne olur من نمیام ya ben sen özür dilerim ne olur من برو روش ne bir من şey برو Para. برو روش میندازم olur میندازم بیرون برو روش İstemedim ne olur باید بری اوی Yok alayım. oh Gördü yok. یه دقیقه من واسه دفتر آخ Olacak yok ol bizde. Bilmiyorum ne olacak yok ol geçen. یا علی منم میرم آی آی ای خدا لعنتتون کنه اوه خدای وای اول فز Mahalle. Bir dakika, dakika. Koyra bu چیکار میکنی Yardım etme. Çıkıyor. Kim o? David Armin gitti seçin. David gitti yapın به خاطر داداشت فارس حرف بزن. این aşağı این گاوه آرتین آی آشش، آی امین. آرتین گاوه این Ne گاوه bir şey ben Amir این اینجا گاوه نه نخه امین، بالا سر نگاه، امین. ونفا امین، بالا سر نگاه. والله امین، بالا سر والعظم Valla to nega. بالا رو نگاه سلام Ağa gel bakalım zenci İran Irak eliye. Ha? İran Irak'ın zenci az başlıyor. Ehem. Farsi harf بزنه Ne mi canım?
Dili var. Abi. Tabii. Yeki. Kore boz lan bana vel kod diye. Aha. Kore boz verem kon. Nezen? Ben müzayene çok yapıyor. Nezen? Artım bir miydi? Ya mesela Çok zaman müzayene. ben vurmamışam sen armın bulsa. Nezenin ağa nezenin? Ben miydi? Army. Ağam nezenin ben ona. Nezenin? Ne yapacağız? Kod bana tam kod. Ben Ne? duymadım diye ya. Ne? Baça. Koydum. Kendime. Ben bu kod koydum. Ödün kabağını Armın piyotin. بچه های دقیقه بذاری یه دقیقه نامردی نکنین یه دقیقه نامردی نکنین دنیا دیگه بای ببین این موضوع ساده میتونیم با حرف زدن حلش کنیم ببین اون کار خلاف بود خب اون کار خلاف بود Ödün çıkışı ha. Ödün çıkışı. نه ببین واقعا این موضوع با حرف زدن حل میشه این موضوع با حرف زدن هم میشه به جانم من اوی مرسی اوی اوی چی زدی Aferin olsun. Cemil. مادم واسه‌تون Onca. تو رو میکشم بای غلط میکنم من تو رو میکشم من غلط میکنم من غلط من مردم. من de mordem. خدا نه آی Ne mene buydum? Ha, uyanmakla birbirimizi elilerdi. آره آی نه نمیتونی Oğlum ben anne kodu uyanmıyor. Bak ya. نمیتونی Niye uyanmıyor artık? Ya anne kodu uyanmıyor. Yanmıyor. çıkar kendin bakın Şimdi mi testiye? ağzı zaman نکن دیگه چرا چرم میریزه پادشاهیتو میگیرم و چرا قابی قاب آی گو بخور Aga uyumak besti daha. Başlar mı bana bunu diyorum ben? باشه من فقط زدن اوکی من فقط باید یه بار تو رو بکشم Yo besti. یه بار میزنمت خب ما هم زدم دیگه آی من نزنم زامبی عزیز حالت چطوره ببین عزیزم دست من نبوده تو زامبی زیادی عزیزم دست من برو نه ببین دست من نبوده تو زامبی آی Allah şu elini ye. Sen mi ben? چرا نزن چرا منو میزنی من گناه دارم آخه من تو رو میکشم یا تو خیلی گاوی تو خیلی بدی خب تو منو کشتی منم تو رو بچه ها من یه چیزی پیدا Ben bizi yukarıda Armin. Yani کره باسه اینجا گوی داری میخورید اینجا کره باسه اینجا داری چه گوی میخوری وای خدایا داره بکش Hani tez yap. baba ne ben pes atarım. بابا ترکی حرف نزنین فارسی حرف بزنین Bia. Yoklu Armin peki sen kalmışsın ha? Ben yok. Oya yok. O yüzden ayağıma dur. چی؟
بفرما چی؟ این مهنا این چشات شدی دور می دوستم دم بابا من آقا هر روز هفتم چش این تنها منم که سینگل موندم Kapı bağlıdır. Abi sefi Kapı açıl koydu. من کرده یه سوال دارم جناب آقای Artık düştü. شب را چطور خوابیدید؟ شب را چطور خوابیدید؟ و نجیب جواب بده آی وای نزن تبرم از دست رفت Zombi yaktı be. تبر آهنیمون رفت تبر آهنیمون رفت Şimdi تبر آهنیمون رفت Aga den tıkışı bas da Bak sen yine bu bakın ne durmuş da Açıymış بچه ای بابا نزن این مهنا رو بکن این مهنا رو بندازم بیرون O tebeyle heyfeleme O tebeyle dem heyfeleme Hemen gözüm de bir kız بابا این کلنگه این تبر Heyfeleme بابا biz yapayım بابا گفتین جنگ بس بس da Yaş kız من یکم زغال میکنم Barun evet konit Barun Baruni بارونه هی بارونه هی دستت به دستم چش انتظاره هی دستت به دستم چش انتظاره هی گل باغ می تو چش چراغ می تو امشو اول وهاره موقع کشت کاره موقع کشت کاره گل باغ می تو گل باغم دارم خودکشی کنم Salam zombiye aziz kokudum Hadi zombi geldi. زومبی ابله من ابلهم تو ابله من Zat benim rüyam متشکرم بیا دنبالم بیا بریم انباری نه بدبخش دو تا زامبی هن بابا یه شمشیر چیزی اینجا رو نگاه منو بیار پیش خودت تو رو خدا منم بیاریم این چیه بالا مونده تو رو ای وای اینا نه مرسی دیگه نکشی منو باشه عمو باشه آرتین بیا دوتا من آی برو کنار بابا برو کنار فاک یو من خودم بکشمت Sapları. بچه ها بریم بابا نزنین تو چرا فارسی حرف نمیزنی Hemen oynuyorsun. بچه ها یه کاری بکن Hemen oynuyorsun. Minecraft. Eşyan Hemen rapşeladı. خیلی Selamiyem sana yok آرتین کجا آرتین اینو بگی به ولو اینو بگی اینو به زور نجات دادم از دستشون اینو یه دونه بکنید از بین رفته این آهنیه ها کندش دیگه بدبخت میشی
یاشان یعنیه بچه ها یه کاری میکنم یعنیه دستم زامبی من میخوام هممونو آهنی کنم ای وای 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 نزن عمو جان نزن دیگه آرمین این همه کد زدم 4 تا بهم داد آها به همه تون یه 64 تا رسید bundan bir ikisini mutamel arasında. پدر سگمو بندازم بیرون میزن به ولا میندازمت بیرون ها خب ببینیم بچه ها چی داره نزن به ولا میندازمت بیرون ها مانا میندازمت بیرون از باد به ولا یه بار دیگه بزن میندازمت بیرون اصلا هم شوخی ندارم Ağızdan bilsin. Yazı tutmasın. میندازم الان میندازمت بیرون 3 Açıldı benim otağımda. نزدم Sen benim otağımda gel dedi. Tutmuş ya. Gel dedi sen. Ha. بار صرف بزن Polis sakın بیرون. بچه واسه خودتونم یه چیز بسازیم بچه سپرم بسازیم ها ببینین آهای با فارسی آقا شده جان اینو من پرت کردم نداشتم یه دونه مخصی من شیش گر ای بای نزن Çocuğum mu? یکی چوبا رو بده بابا نزن آمین نزن بچه ها اون میله ها رو بدین اون میله چوبا رو بدین Bak canım. Aga benden mahanna. میله چوب بده Ha? آره boş dur şurası yapma Aga bak o benden mi oluyor? Benden mi oluyor? Bak. Benden mahanna la. Bu biraz bazı sen farsı tanışırsan Son evvel düşünme. Yazı. Armin ne mesela Emin'le mesela durum iyi gazı benden bundan bak. Bak hem yolu bir gazı bak. Oya sizin otağımız bir de bizim otağımız. 800 metre bize 200 metre. Hani mesela lagat bir 200 bir sınıf kaldı. Aga Ben sen de bunu sıcaklıktı. Özüme niye çok mu sen nasıl bitti? Armin sen bize otar mısın sen? Armin taşıyacağım ben. Bu ya bizim de ben koşmuşum baba ya sürüm iş ya. farsı yapma sen 18 iş yaptı. yine Eyleme. هم Siz elime. بچه ها شما تو اتاق Sıkaş ya. شما من اینو اصلا نمیذارم پارا فیلم یه دقیقه مهند یه دقیقه بیا مهند بیا یه پرنده دارم رو پای میزنه بیا یه دقیقه بیا این تختی Oskol. ببخشید مهند دوش
دشمن بله دشمن خونین منه همین چون تقریبا داری بله اینو گذاشتن نازمانو همین قربانlık eləyəcəyim adam. چرا؟ همین قربانlık eləyəcəm. Abi ben de خونه خوابیده. Oxuyam sən sıçra. Meşə mən ondan Armin. بابا فارسی حرف بزن یه چرا خدا کجا یه دقیقه من خوابیدم نزن Artır. Niyə təbirsiz yatın? بچرخ مانه بچرخ بس بچرخ مانه برو اون تو بچرخ Yatın görmə. Təxta yenə. Qoymadınız yenə ciləvsiz ama. Baba eyvallah. Mənim otaqdan çıxın eşya. چرا فارسی حرف نمیزنی Qalmısınız söz. اینا باید بگم بابا تو چرا باز اومدی Vıyma gəlmə deyəm ya. Gəlmə bizim otağımıza. Gəl. Bir eşya. بچه ها من بابا اینا چرا فارسی حرف نمیزنن آخه آی بابا این کرخه چرا اینجاه آی نزن کرخه Bir də içəm bizə. چون که زیرا فکر کنم داریم میریم فکر کنم داریم میریم Babam get eşya deyəm Armin. وای Armin. Armin bir çıxaq görmə eşya. Öldün abi ne sıçrım eşya. Baba ne güzel. Aradan güzel dedi yazıyor. نزن Bir de eşya. نزن Bir de eşyayı bayanlar. بابا نزنی Öldüğüme bəsdir. Gel yatağımda öldüğüme. بچه ها Yo buyum eşya. به غیر از من کسی نمیتونه کد بزنه تو این دنیا چون که سلطان کد منه بچه ها من اینجا را بچه ها من Ben filan mı bəsdir daha. حول تو فقط میذاری مهنا بره ما نمیتونی بریم Arı. خیلی حولی Dövücü sahnelerdi bu. خیلی حولی به خدا خیلی حولی آرتی خیلی حولی به والله و لالی و لازم خیلی حولی Armin dedim sana eşya. Armin. جونم بیا دردت به جونم شب من تا لب دریا نه باشه همه خارجین بیاین بیرون Bir de eşya. بیا اینا رو بکشم من از صحبت Məndən soya. آره Bir de eşya Belkas. Bunun hala آرمین کجاست Ya ben şöyle آرمین این آرتینه بابا بریم بیرون آرمین بیا بیرون Bir de eşya. Bir de eşya. آهای بابا چرا تو اینطوری آرتین یه ذره التفات داشته باش عزیز من Ağa benim otağıma gelmiyor. قربونت برم چرا اینجا رو مثل
کردی آخه این چیه؟ چه شکنجهگاه درست کرده بودی؟ خاک عالم تو سرت میکنم. من اینجا بچه ها یه انباری میسازم. سوت نشه بشه. خیلی به درد میخوره اینجا. عظیمه و به همده الله اکبر سبحان ربی اعلی و به همده. بچه ها چرا گاو اینجا گوش آرمی من یolda باش. اول yollarmış دختر. آرتی چرا کاری کردی نتونیم مردم رو بزنی؟ من نکردم. کی کردی؟ من فکر کردم تو کردی. ای منم نکردم. چطور؟ اینا چی برداشت این جعبه رو؟ اون جعبه رو بده بذار اینجا. اینو بذار اینو بده اینو بذار. بابا ماش دیگه. تو گوه میخوری این پلیر آرمین چرا از بازی رفتی بیرون؟ ها؟ آرمی کردمی با. چرا از بازی رفتی بیرون؟ آرمین رفت. بابا من رفتم یکم چوب بکنم. بچه آهن نیاز دارین یکم دیگه بگم بدم؟ آهن نیاز دارین؟ آره چقدر؟ 5 تا بس 6 تا داری. زارت همه هنوز مارکت یازده ماینکرافت. خیلی واقعا. آقا چوب بده چوب بس چونم باید در بیاره خودت بردار دیگه. چوب میخوام آهن نمیخوام. آهن نمیخوام میگم زود باش. بهت دستور میدم زود باش. نه oldu؟ از جا سوسیم ها؟ هیچ اولی که تو خشکی یک جا وایسا. اولی یکم بچم. تو خشکی یک جا وایسا. آقا این مزرعه کاشی میچیدن نیومد و کودم در نیومد. اونجا برفه بعد کجاه؟ اونجا سب کن من یه چند تا جعبه بسازم بیام. اون درخت روشون برفه. اوه من بچه ها من اومدم بچه ها تا حالا فعلا اینقدر جعبه درست کردم با تو بچه نه بیا یه کار کنیم اینجا جای کاره. اینجا هر وقتی کاری داشتیم بیاین اینجا. من چوب میخوام باش. تو گوه میخوری برای یکم خودت بچم دیگه. من چوب میخوام گوه میخوری بهت آهن دادم چرا گشنه ای؟ آهن دوست ندارم من چوب میخوام. خدا دادی؟ نه خیر خودت کدشو بلدی بزن دیگه. بلد نیستم که به تو میگم دیگه. چوب باش نمیدم. اگه اینطوری با هم رفتار کنی هیچ نمیدم. زود باش. بگو لطفاً بده. زود باش. بگو لطفاً بده. لطفاً نده. لطفاً بده زود باش. حالا چند تا چوب میخوای؟ 64 زیاد بود خیلی. باید یه دونه حداقل یه دونه جا داشته باشی. دیگه یه دونه جا خالی کن. یه جا خالی کن من اینو بهت بدم. جا خالی کردی اوکی. اومد Lapsi fiileden daha iyisini istiyor. چرا گو می Lapsi fiileden. بیا دیگه بفرما چرا گو میخوری اینا همش یه Toylarını tut ya. Tut ediyor. عزیزم با بیل که من دارم Onu tut. Ben de üzümde baydım. با بیل و بیلچه محمد آقا که همه رو چرا محمد آقا بیشرف دارم با تو حرف میزنم. Bilmiyorum ben bunu uçmaydı da. اینه بچه ها من واسه خودم یه چیزی بدم. Başka kadar sizi bildim. لش Hamya böyle. چرا من میخوام واسه خودم بدم Tez ol. یه بار واسه خودم نه، بدم نه. دیگه چیز Hamya bu. به در نمیخوره واسه خودم بابا Ne sen hamya bu. Hamya mı masa pasta?
نده Neydi? Tez ol. این بابا یه مصرف شخصیه Tez ol hamıya boy. Önce oldu mənə də. شرینگ گوب yok Hamıya. نمیدونم Onda ben nefes taşımayacağım. یه دقیقه سب کن ندرایت Teşşümün teşşür az tutudu bet. اینگات Aa şaşırdım. 64 بذار باز خودم یه دونه بدم ببینم میشه یا. نه نه نمیشه نمیشه Baba demeye sıçtım mesela. نمیشه کجا رفتین؟ Tutu aşağı. من چیکار کردم؟ İşimi sıçtım yani aşağı. من چیکار کردم؟ Kendim bu kadar sıfırlayacağım. بچه راستی عیدتون مبارک Anne, bağıracak mı? Annem gelin baba. Emdedim anlattı. Emdedim anlattı. Açtı var ki. Abi tabi yeşil parti. بچه زغال همیشه تو این باشه من فعلا واسه یه نفر ساختم البته بچه من واسه یه نفر دارم میسازم Leyla, خیست dolayla. پروانه وار میچرخی به درستم میزنخی شنیدم بی نقصی پروانه وار میرخصی به دورشم میچرخی از عاشقی نمیترسی شنیدم زیبایی عاشقی نمیترسی شنیدم زیبایی کلا دنیایی داداش اینجا بارون اونجا برف انگار تبریزه انگار هم ارومیه بله bize hem yağış Mahmut kocam bаче Bize kaçınmaz. oğlum iş yok Hadi. Ahmet kocam bачe اومد Kuşi. Pıştıra. Hem yavaşıyor hem kayıyor. Abada şehri bakos, koruğu Atın yuva ne? معنا بخون شهر bakos, عروسی خلیج باز. Bıkam kız kuş. آبادان شهر Loha, studenti jod. Ammamıza daim indi be. Ne zor. بیا خب بچه‌ها امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه لایک کامنت و شیر تا ویدیو برای بای بای